le when a chuan khilai ka ko zona mi 10k has receive kimi hondang ki kan ti dona lukden ka lo endon ya ma saberin metamax wallet ahan kan lu tanga metamax wallet kha kan nei lo chuan siam vekila download tila download a har lawa chuan kan metamax address ki kan copy anga metamax address kan copy a chuan core mining akhan application han kan lu tal le anga chuan ki lai khen kan address kha kan paste kan confirm anga close kan met le anga chuan ki lai ka ko la ya khen kan metanga chuan kan thai chho zelanga thai chho zelanga kan thai chho zelanga hemi address pahnih khi BTC scan le hemi hi kan copy potanga kalut chen loka kami address kha ka copy anga chuan pakhan jok po khi hei jok po hi address ki ka copy le ang address te ka ti a khi mi a link hi copy le a chuan metamax ahan application han kan lut le anga dahin kan meta browser ahan kan met le a chuan kan luta tak hian kan search anga kan va copy kha che tikhan kan copy kha kan search a chuanin chuan kan thai chhawanga ki khilai khi kan metanga chuan approve kan met le anga kan approve anga Swiss network kan metanga chuan success in ti khi kan helai chung an kan metanga wallet a kan met le ang kin muem 0t core ti ala ulan to khi ma 0t core ti khilo lang ta a chuanin achung hi kan met le anga chuan browser a kan le anga chuan search na khanin link kan va copy heta core link kan copy pakhat jok kha khami kha kan paste anga kan search ang ta khian khi ti khian ala om ta mo ta khian kan metamax kan wallet kan copy ma saber kha kan paste a chuan king ho ki ti anga ya traffic light ti vel kan ti vela chuan get t core khi kan met le a king ho ki I'm not robot ki kan ti vel vek anga ya cars hani khi cars chuan kan verify a chuan get USDT ti khi I'm not robot ki kan ti le anga bicycle how kha kan tika chuan add USDT add token kan metanga ti khian import token ron ti ta ni chuan helai chung hi kan metanga kan back ta khen kan metanga account na khian chuan create new account ti hi kan metang chuan wallet a han lut le a send di kan metanga chuanin ta khian transfer between my account ti hi kan meta chuan hnuai zawk hi kan click a ta khianin ang lo 0.2 kha kan send down ani kan account pahnih na khan ma kan send a
tikhan in rei lo te kan ngak sawi a second som vel yang a tikhan a zo ta a chuan a zo ta phota ki lai chu core mining a hangan lut le don ne core mining a hangan lut le nga kan back chu kanga te ta khian receive first ti kan metanga ke successfully received 10k has ti kan dong ta ni ke mi ki amain chak zong anyang chu kan core mine kha kami main chak zong ati chak le zol tu ni chu kami kha kan receive ta kan dong ta a kha zong te kha ni a kan video chu tun tu ma ti chuan tikhian va receive keu kha ni maya kan main chak zong kha pung le hret ti na ni chu